I get the 5 it was I best male ivi hi choose best male ya hi vote right ivi leyiwani iku ina faduku club mara ai bingo fuka leti ata 5 ya sutele ku ba fika va itsakela nti fambela le band store fika mani wani ntsakela nyana so undeleta nyana masibona mfanele mi ehleketo leyi ni vuyela ku kambe ni muhashi ba nitwa everyday va hleketa ku ni munghana wa vona ni best friend ya vona swanzo ningisela people who are as normal as possible bar ku nabe ku bar ku heaven bar ku heaven ka conversation. Welcome to Shangani Gang, your portal to the vibrant world of the Xitsonga culture, language and heritage. Join us on a journey to preserve the essence of Xitsonga one story at a time. From the rhythms of our traditional music to the wisdom of those who came before us, we dwell into the heart of what makes us proudly Xitsonga. This is Shangani Gang. Eso. No problem, no Brooklyn. No problem. I can't go Brooklyn and I you're wrong way. I'm going to go and race up. I'll shout the fight the good beer. I think I don't know. I'm showing our pen. You got shave the fight doctor now. That 4. It is blue in the na green, na red. No shower, please. No shower. Look, Mila Manze, man, was talking shower when I shower. We shave it with Kashin. I shave a Kashin. Take a lot. Take a lot. But I can't have one. Same like Shav said. You get Kumana so. Okay, Joel on lava, ni lava. My lava, to put them in shave, layer. Then I'm Kumelo layer. I go Jeju over the dark. Tamajelo layer. Lole. Oh, okay, la evanga love it shop with okay, now I'm talking about Magubane. Jan kumbe iyakho kumbe ini Jako sula ku movele ya ku mako ani swi tivi na ku swivula yini movele ya ku mako ngari va iteka ka vitara ku ya mavito lawa ya vuhlongahlonga vitara vuhlonga okay legendary ya timhaka ta vuhashi asusifika yena na kolota nyana okay I receive so mitiveka timhaka ta vuhashi ngopfungopfu mara na swi ta ku mina ti-project to hambanahambana leti mi nga le ka tona ngopfungopfu ka minkarhi ya sweswi endzhaku loko mi sukile hala kun'wanyana so mara ta fika ka teto okay mo hi rhanga hi n'wina Tebogo Jako Magubane hi swona i vito ra n'wina mari mambirhi ne lama loko hi ya ka Xichangana a Xitsongeni a ma kumeki swona ntiyiso mi nga hi tshetela nyana ku loko va za ku n'wi Tebogo Jako Magubane mina ni velekiwe Pitori wa nkuma Sibusiso Modise wa ku vulavula Xivenda a swi nchumu ngopfu Pitori ni velekiwe a Winterfeld okay la Winterfeld Skandi Winterfeld yeah so a swi nchumu ngopfu hina la hi nga kulela kona ku una vito ra xiyini wa n'wi vitana n'wana Nthaviseni swi nga vuli nchumu a ri Mchangani ani kuna influence ya la hi tshama kona kuna tindzimi to hambanahambana kahle kuna ririmi rin'we Xipitori hi hanya xona hi vulavula xona so that's why a swi hlamarisi ku ni Tebogo Magubane and then ku hava munhu lava vulavulaka Xisuthu ka hina okay loko mu ka n'winku ha munhu lava vulavulaka Xisuthu leswo la ku mina kuna swin'wana ndanda ku vutisa swona kuna muti akaya hala Giyani or kokwani va huma ka Ximawusa mara the generation down kusungula ka mani vanhu va le Pitori okay leswo la ku ndlela loko hina hi December leyi ku ya kaya n'wina mi
no ka hela mara loko ku ri na ngosi a fa mashaka ya ri kona ya kona ka Ximawusa ile ka Msengi Ximawusa yi under yini hala elim ne masayiti icon ile yo la ngopfa Giyani ile Giyani ya ile ilim ku ri ka Ximawusa kuna loko famba so u ya ka Ndengeza umelela Ibathu leriya ri nga ta boxeketa ri nghena laya a Giyani la Gaza beef okay because tanga ka Msengi hala masayiti ungena ile loko ta hi R81 ujika la ka Maphalule u tlonda unda straight ka Msengi loko fika Msengi jikela ka right swi ri n'wamta Butler ne se gonya yali okay hey antwa ngari ya vatani oshala ka ti-comment wena kahle u vulavula hi Msengi okay so mashaka ma ri kona mashaka okay itela ka timhaka ta career n'wina la ku tsutsuma hi ku ve mdyondzi ku xikola swi nge zi swi Tshwane Disimari va hlanganani high school swi really leswo xa nguvu ne swa hinkwaswo dyondza Xitsonga from grade 1 to grade 12 andlaya so manghenelo man'we ka Munghana Lonene mi fike mi khoma nongonoko n'wana va ku i international top 30 ya ka Munghana Lonene la tlanga hi I think aku Saturdays 8 to 10 aku nga 11 8 to 10 so 8 to 10 na itiva mbo an pfuka yona po 8 to 10 ya na madyambu napunda ku ri aku ri national mina an endla international n'wina mendla leyi ya na madyambu tlanga leti ta hala kola hi ngiseko okay am tlanga top international top 30 R&B hip hop pop so se mayoyo hip hop yo mara ainga focus ngopfu ka hip hop akuri leswi va nge i pop 40 so billboards tinsimu leti nga duma misava hinkwayo ka nkarhi wa sweswi ka ku tala u kuma ku ri nyana hi Drake ka riwani nkarhi lowu ka ha ri na hina a ku va wa Akon maybe T.I. T-Pain a ku ri minkarhi leya ya before ku introduce leswo swa ku tlanga local ngopfu ne na khale local a ku tlangiwa 60 to 70% mara a yi ri kona minongoloko leyi nga tlangi local yo fana na yo ya international top 30 jazz and fusion na yin'wanyana nje na ya ti-ballads sonto obviously ku tlangiwa va Tony anniversary va BB Winans swa sonto maswitwa ni mthemenyana ni nga tsiki ngopfu ni mi tivela hi Chris Brown askis so before mi joina Munghana Lonene ku na radio station leyi mi nga yi tirhela loko radio station leti mi nga ti tirhela ni tirhele ti-radio station timbirhi kahle ni sungule ku haxa ka radio station n'wana va ku i Harankuwa Hospital Radio so a ku ri radio station ya le xibedhlele mi ka mahlela vo mani leswi mi le namuntlha hina vavabyi vanharhu un'wana u bohe un'wana i basikiri a ku haxeriwa staff na ti-patient ta le a George Mukhari hospital so a ku ri radio station la yi tlanga laya mi ta tsundzuka ku George Mukhari le kusuhi na Medunsa leyi sweswi nge SMU so a yi haxa that whole area kuma ku na machudeni a SMU kumba Medunsa hi nkarhi wa kona then ku na swigulani swa le a George Mukhari ku na vatirhi loko mu
swigulani hleketa a mi haxela swigulani Hayiwani. Mara Gulan or ante mara inga number radio station ya le Vescopis. Mentele na idea nta ifuna. Amanda ukita famba njani le Viscopis. Stata sisa leswa starungula. Ya nisungule kona even vana nkateko wo kuma xintirhwana a TUT Top Stereo. TUT Top Stereo isungule hi 2004 hi ti 25 ta October ni ve muhaxo sungula va breakfast show leyi nga Tshwane FM leyi nga Tshwane FM sweswi. Se loko yi sungula ku kuma license ya 24 hours hi mina muhaxo sungula wa ya moyeni ni endla breakfast show nkarhi walowo. Even koka till 2008 in March even sukania ka Munghana Lonene ni haxa nongonoko loyi a mbula wona na ta mbilu yanga ya na swin'wana swo tala ni nga swi endla laha ka Munghana Lonene. Okay, a nghenele nga sweswi mi nga swi endla kwala ka Munghana Lonene ka Munghana Lonene ani hi Matsonga hi nga vulavuli ngopfu hi Scandal. Ina a swi discuss ko ti Tshwane ti hela one. Wona question yin'we ya scandal da ivekela later i xivutiso xa tshungu. Ku na problem. Okay. So loko mi suka ka Tshwane Stereo sweswi leyi nga a ku ri TUT Top Stereo. TUT Top Stereo. Ku na TUT Radio. TUT FM. TUT FM. Leyi nga le Soshanguve. And then ku va na Tshwane FM. A ti sungulanga ti ri timbirhi ti ri one ivi ti hetele ti hambana. Leswi nga humbelela i ku ku ve na major wa Technicon Pretoria, Technicon Northern Gauteng, Technicon Northwest in 2004. Loko major wa kona radio TNG se a yi ri kona. TUT Top Stereo a yi ri in the works. Okay. Se license yi ve yi kumeka during the merger process. Se ya moyeni in the first year of the merger. Kumeka ku ina ti radio station timbirhi but because ti campus leti le kule na kule swa pfumeleleka ku hi nga va na tona over in one of the two universities with more than one radio station in one University of Northwest in Adinario. So because of that we 2010 va rebranda as Tshwane FM ile swi nga ikumisa xiswona sweswi. So la ka yo TUT FM na Tshwane FM kuna swin'wana because ani Tshwane FM yi le phakathi ka campus main campus. You're right. Lexi a ni nga xi twisisi ku i radio station ya xikolo or i radio station ya independent na. I independent from the university. Okay. Yeah, I independent but mi ta tsundzuka ku loko i khansa yi license at the campus radio station yi ti license as standalone organizations. But they were na attachment ya xikolo because xikolo hi xona xi provide ku infrastructure na funding ya swin'wana na swin'wana but they still are self-sustaining, meaning some of the presenters ku va vana va xikolo lava va nga le ka training ya journalism and other departments. Because I know two of your employees. And van'wanyani va va ri vaakatiko obviously va nga ri vana va xikolo va nga ri na association na xikolo at all. Okay. Hi tlhelela ka liya hi tsutsume ngopfu ya ka leyi mi nga ko sweswi. Yes, kuna problem. Hi diverting take it that way. Okay. So mi tirheka Munghana Lonene mi tlanga international top 30 then mi suka mi ya ka Phaphama. So transition if fambe so nsuke ka international top 30 ni ya producer afternoon drive ya kona a hevitana a hiyeni. Oh yeah. Yes. Okay. In fact akuriva shumi evi ichinja nisukule ntirana the quintianizer na vaningi ka vashumi evi yaka a hiyeni ntirana Ike evi vansusa vanisa ka breakfast show ya tirha ka Phaphama which is the best 8 years of my career. Yeah, the best 8 years of my career. Kwala xikarhi ni ve na nkateko wa ku applyela poso ya
a specialist producer for sound and imaging. So ndira mfumawulo na swin'wana mara banganisusi la ka Phaphama. Okay. Till never programs manager in 2018 aneri ka Phaphama. But ni ka na the position tin'wanyana behind the scenes later ntira to. But because of how we managed to work on that product ya Phaphama, ni kumeke ntshama ka nkarhi wa yona ka yona nkarhi wa ku leha, which is 8 years in total. Yeah, I really had the time of my life on that show. And in total- So ntirena na Sydney na Brian. It was not the best. Every Sydney fambanyana every fambanyana shinkarana akur Sydney Brian na Randy Optimus. Yeah. Then Sydney fambanyana shinkarani itlhaibuya yi rejoin, right? Towards the end loko nta move all together say akur na Pet na Kensani, but antirang na bona because I was in the transition to being a programs manager at the time. Okay. So then I moved, and then I reassembled Phaphama differently kuba Brian na Khoni, who are still doing the show now. Andaka loko mfambini. Loko se ni ri na Sweswi va ha ri vambirhi. va ha ri vambirhi sweswi ni nga va siyisa xiswona. And okay, hey George. Ni like to swin'wana loko a ri kwalawani nto mi khamu ku I'm tirhana maka fumawula and everything, the sounds and the engineering part. Ni like ta ku loko munhu a fane a ya ka that platform ya ku you represent loko u apply maybe for such u apply as if like na swi kota ku tshama ndzhaku ka mic and engage with people or va lava na background ya ku you must know the equipment and everything. No. So leswi humelelaku i ku radio yi kahle loko u endla leswi hi Xinghezi va nge ku diversify. Va tele lava va nga thoriwa va kota va ri na talent yo haxa ntsena. Mara swa ku pfuna loko ri na vuswikoti bya ku khoma. Mina I'm grateful to a guy lo va nge i Xolani wa le Kenhoek. Loko ni suka ni huma a TT Top Story ni fika ka Munghana Lonene ni kume ku ri yena a tirhana ku na sound and imaging ya Munghana Lonene FM. A nga ni felangi mona. He took me mind you, Xolani is younger than me, but he took me around and komba ku this is how you mix sound and endla ni twisisa sound ya Munghana Lonene. Then he left and then I took it from there and I ran with it. Yeah, it wasn't a requirement ya ku thoriwa ka Munghana Lonene FM. They just wanted a person who understands radio, who's a good broadcaster, and ndusa ku loko nsuka le TT Top Story ku ri mina xitering xa kona mos. Dona kwala va swi kota ku va xitiri. Look, le ni fike ni nga ri nchumu ngopfu mara ni swi twisisa ku swi ta lava munhu a khoma lana la. That's why ni endle swa ku tala. I did content, I did sound. Ni zame nyana le ka mina hi mina swo tsandza. Amiri mani go ka mina. Ya ni zame nyana a ni ri na character xin'wana va ku itwalatsa mara a xiyankule. And then loko mvulavula hi imaging, the part ya imaging. Until maybe mina no swi receive hi ndlela yin'wana or no swi twisa hi ndlela yin'wana, maybe na un'wanyana u swi twisa hi ndlela leyo. Imaging as in branding or imaging as in how? So imaging i ririmi ra radio leri vulaka mpfumawulo. It's an art of combining voices, sound effects, music to do. Mavona leswi swo bumabumela xitichi ku Tshwane FM 93.6. Swa ku tlanga hi mpfumawulo liya hoxa vanhu va ku hleka u ndla Ku na un'wana wa n'wina mi nga tshami u endla ne? Nyana un'wana wa n'wina mi nga tshami u endla nyana? u ndla hi mina hi voice ya mina. I think you ideate na n'wina or something like that. The idea hinkwato ti ta na mina for a good 8 years. And sweswiwani ku na idea wa nga cheliwa layani yi ri hisani malanga ya n'wina mi tshami yi voice n'wa yi alabami i Budma Julie yi ri pfurhani malanga ya n'wina. Swi vula yini? No, it's also mavona imaging must invoke emotion. Leswi swi nga humelela sweswi yi tshama a miehleketweni ya muyingiseri. Leswi swa ku loko nga ri tu ka Munghana Lonene FM swi vula ku ariba. So u tshama u swi hleketa ku na ti stages. U sungula hi scripting. U scripta the ideas, you record the voice, you look for the right sound effects, right ambience,
ivi u ti mixetela u swi yingisela u swi mastera u swi hoxa ka system and then ku ta ka scheduling ku loko ni xi endlile lexiwani xi tlanga rini ka nongonoko wihi ku na swin'wanyana swi kahle hi sonto ntsena ma ni twisisa swin'wana so it's a whole discipline leyi munhu a fanelaka a yi twisisa ku a wo fika laha ya u recorda swin'wana na swin'wanyana ku na some form of artistry leyi u yi tirhisaka loko swi endla Okay. So we dyondze okay, so we are like a transition young women from IEN to Papama. Tania. Evi se sfika la ni vone interview ya n'we yo hetelela mfamba. Okay. Nga interview ya vanhu lava mbirhi mi nga va siya na Papama. Comment leyi mi nga yi veka masunguleni ma interview liya yo nga endla ku ni ya mahlweni. Okay. Ni langusa interview liya. Okay. I'm sure I take a snippet in between that interview. Okay. Ku that's paraphrase. Ku tikosi timbirhi ti nga tshami tshangeni rin'we. A ku va ku humelerile. No, hi leswi a ni byeriwa swona. Ne? Loko u ta tsundzuka ku loko u kuma ntirho wa ku se hi wena murhangeri u na vutihlamuleri byo teka swiboho swo karhi u languta leswi nga ta va impactful swi nga ta ku tirhela loko ni ta na idea ku lavaya vambirhi va ta tirha swin'we yi soriwe ngopfu because it's the powerhouse va ri vambirhi va hleketa ku ta va na nkwetlembetano ene mina a ni nga swi vonisi swona ivi swi tlha swi tirha swinene hi yo mhaka na sweswi swa ha ri kona mara a ofisini na va sola lava ni tirhaka na vona ngopfu ku it's not gonna work mara hi ntokoto wa mina wa 2 cent wa radio a ni vona swi ri the best option at the time. Okay. Jojo, una question ngezani ya mahlweni. To hela so yini bafu. Mata question yin'wanyana yo ilata itlhelela nyana ndzhaku ne. Itlhelela ndzhaku hi ndlela leyi ya ku I think loko ku ve ni kume kahle. Mi dyondzele swa nawu ne. Swa nawu ni dyondze ni kha ni tirha ka SABC. Oh, swa America SABC. Yeah, and dyondza accounting. At TUT ngene ni dyondza accounting na shota hi module 1 and graduate I'm the local me campus and famba xitimela so famba xitimela so loko ni ri ku dyondzeni ka accounting ni discover two things ni discover a newspaper campus newspaper leyi ni nga fika as a reporter and ended up being the editor so I fell in love with media but because anu manyana ka family background yako ai kahle ani nga comfortable ku dampa accounting because anla ku heta ni kuma ntirho ntatsudza vusiwana so mara ni vona ku ana ha iranda accounting kahle kahle ani lava ntsakisa hi leswi swa media even push newspaper se van thola kwa la xikolweni ku ni va an editor of that newspaper so loko radio station itada and kume already near editor ya newspaper and I've been trying to send demos ka switichi swo hambana kwala Pitori swin'wana va ni byele ku nga pfuki na siku ra mhlolo u tshunele tlhelo ka radio station a was code mara ai ni tia nyana ni zama until opportunity at a new campus radio station ifika even isa demo and then the guy who was there Jeremy Thorpe wa Mlungu ako you are going to be my breakfast show host. And then, and as they say, the rest was history. Yeah, so look, ni akuma opportunity ya mungana lo nene ansalele module accounting nuka mina leswi nge this list. And then that's why you did law. Yeah, law and out of curiosity and I had a lot of time in my hands. Yeah, because my question was radio law. Later on, I think later in life we even realized later if you do engineering and then you go and mix it with law, you'll be good at something. You'll be able to know like I mean law is one of the smartest courses you can do. And
ani swi navela ku ni na miehleketo ya ku loko ni tshamile ni hleketa hasa so ani ti vutisa swo tala hi nawu se ni swivutiso swa mina swa nawu swi tele ni ya dyondza xikolweni mi ya swi hlamula hi ni ya swi hlamula hi buku ivi ni hlaya ni heta ni graduate and I did another degree. I just recently graduated October. Yeah, and I'm doing an MBA from January, so Yeah. I shouldn't bore ngopfu xikolo. Yeah, no, swangena nya. Naswona ni vutisa ku ri you did law. Yeah. So mainly it's communication science. Communication science, yeah. And ni ti vutisa same na degree that too. Yeah, I've just started from. I've got 2 degrees and I've got a advanced certificate LVET, which is an equivalent to a diploma. And then I've got a qualification I did in China in broadcasting technologies. And then kuna certificate. So ana sutsale na le ka CV. So fun. Yeah, loko ni borekile nyana ni teka xikhosani xa social media, ni teka xikhosani xa yeah, swa ku tala nje swin'wana na ntirho wa swona ni swi tiku why ni ndle course leyi. na mna swi la ku borekisa leswiwani Yeah, borekela hala tibukwini. swa pfuna Yeah, xikolo xona a ni na nkingha ngopfu na xona. Okay, loko ni nyika ta Jojo chance yo a vutisa question i ku anla ku divert ku ni ngeza no huma ka leswi ni lava ku huma ka swona mo ni nyika Jojo chance. mina mata wa ni nga ri ku vutiseni i ku question na yona mara ana ha voni mi ri laha ka radio and ngopfungopfu ka xitichi lexiya xo karhi lexiya xi vule ni vito a ni na nkingha na xona xitichi lexi mula ka mina nkingha na kantsongo. Okay, timhaka to mba mfukeni ka xitichi lexiya xa hina xa Munghana Lonene FM a ku ri ngopfungopfu timhaka ta yena a ku ri timhaka to mi la ku tlhelela mi nga sungula kona growth. So ni tirhe SABC 15 years. Yeah. Xo va xa kona i ku every Monday a ni suka Pitori ni ya Polokwane, every Friday ni vuya. And then I'm not any younger. I can feel the toll on my body. Yeah, driving. I also have vanhu lava ni nga ta ku i maxaka ya mina a Limpopo. Yeah. I vanhu lava a ni tirha na vona ni nga va mita hi ntirho. A ni na maxaka mina Polokwane. Yeah, so loko ni vuya, all my best friends, except obviously my best friends at work, ka Munghana Lonene, a few guys. My best friends ba haleni. Okay. My childhood friends ba haleni. Look, la ni twa ku ni comfortable ngopfu. I haleni a Gauteng ko vulavula ntiyiso. I made it work loko ni ri Limpopo to maneuver, to learn the culture, the language, the places. I'm in jail in Limpopo. And I'm sure I'm doing inga sungula an pfuna un'wana ti khona ta Limpopo. Ndawa xin'wana mi nga xi vula laha a ni nga swi tivi no ngumi ata mi pick up ku lexi police station ndawu yile vembe. So loko offer ya ku ntanta tirha aka ndawu leyi ni tivaka swinene ku nga Tshwane University of Technology yi fika even languta na xikalo xa kona ni okay ya kaya nako kuna code yin'wana ya ku no matter who you are, if you stay too long you ruin it. A good dancer knows when to leave the stage. When to leave the stage. Se loko ni ta famba anaku ani tsalele 3 months ni conclude 5 years. Bani offer another 5 years. As So a I go look program out manager. as a programs manager. I go say I programs manager in the same position for 10 years. I've never stayed in a position for that long in my life, in any capacity. So I feel only ntafika ka stage xa redundancy, complacency, na ku helela hi idea. That complacency vula yini? Jwayelo. Yeah, so Tolovela sa so jwayele ngopfu. yeah, so ufuka uya. Yeah, na ku munhu wa lungisa swilunga afika ka stage leyi ange se swilungile, then what? Then you try to innovate, but the thing is nina 42 years old. I believe a younger brain
always works better, than doing one job for 10 years, which I was heading to, because look, I was sitting with 2 offers, ya xin'wana xitichi nga ta ka ni nga xi vula na ni yi tekanga, and then na ya leyi ni tirhaka ka yona, and then I felt ku nkateko walowo swa endleka ni nga vi na wona. In the next 5 years I'll be stuck in that job again. So, and then I wanted to get to a stage ya leswi va nge i pedigree, ku le ni pfune hi ku a ku ri na ti-resources hinkwato ta SABC kumbe no swi kota na. Yeah, if you give me a smaller organization and say turn it around, ni nga swi kota na. And so far I don't think we're doing bad. Yeah, I don't think challenge le ni nga yi teka na tisola le ku tiphineni ngopfu. I'm working with younger people, which is one of my biggest passions leti ni nga na tona ta ku ni tumbuluxa vahaxi ni va dyondzisa ku haxa. A ni ri na policy yin'wana a yi tiva hi mina ni ri one loko ni ri ka Munghana Lonene ku every year hi nghenisa 1 young person ka line up, whether hi n'wi kuma le handle kumbe transformer un'wana kwala ndzeni. That was my policy ku you u ti nyika ntirho wa ku the average age ya vatirhi va wena yi fanele yi ya hansi every year. So you flesh out the old ones by giving them the responsibility tin'wanyana leti ti nga ri ku amoyeni, right? And then you bring bantshwa so that you sound fresher, because bantshwa va na ti-idea to tlula ta n'wina na mina. Loko vo fika lava kuma setup lava nga hi hleka va ku man do this. So a swi ri so ni suke ni tsake ngopfu ka Munghana Lonene. That place yi ve kaya ra mina for 15 years. I don't regret any moment. It made me who I am. Yi cince vutomi bya family ya mina hinkwayo, financially and otherwise. Yi ni endle munhu in society. Loko ni hundza kun'wana va ni xeweta. Khale a va ku ri Mpheleni va ta n'wi xeweta. Mpheleni va vona yini. So I have no regret and I'm grateful ku ya ku yile. Ando chachiwa. Anu kumbexana kulo ba mga kompas began swangu command. I don't. Kuna ngwan le kulusaneni kwala banana hi marito. Ando chachiwa, I demotion ndo choose. Hey, batho. Va kulukumba va mabiri la no vai. Yeah, it's a very Mina politiki. Politiki mangu mala matra ko. Ku hlamarisa ngo ku vona munhu ne a ri kuleni ka xitichi mara yi va tshevelwa muholo. Mara an hlamuleli va kulukumba va vulavula ku hi vona ne. A ni nge va hlamuleli a ni nga ri kona loko va tshoveriwa muholo. Mina ni titirhela I'm dam nga pfumelanga loko a ri kona. No, a ni nga ri kona. A ni swi tivi ni nga vuli ku a ni nga ta pfumela because a ni tivi xiyimo xa kona. Vahaxi va tirha hi leswi va nge ti-freelance contract. The-freelance contract ti na swilo swimbirhi. They are performance based and lembe na lembe. Loko lembe leri u nga kokanga ngopfu, next year swa endleka hi ku susa ka xiloti lexi a ri ka xona hi ku yisa ka xin'wana. And ku yisa ka xin'wana swa endleka xi nga hakeli ku fana na lexi a ri ka xona. I xo sungula. Xa vumbirhi, radio i bindzu before ri va anything. Loko bindzu ri nga tirhangi lembe leri, next year ka pfutanyana budget a yi nge fani na ya last year. So kuna lava nga ta thoneriwa. Kuna la nkarhi wun'wana va thoneriwa hinkwavo yona ko va ku van'wana a va na nkateko to tshama ta tshama lava ku na mina ni tsemeriwile. Malembe man'wana ya na mpfula swa serious hi va vitana hi un'we hi ku but ka tika mara ha ku lava mara ani u kuma ku vahaxi a va na nkateko wo tshama ka ti-meeting tetiya ta timali na swin'wana na swin'wana. Na ku loko hi thoriwile tanihi vafambisi hi nikiwa responsibility yo safeguard information ya organization. Hi ku loko yo pfuta van'wana va nga yi tirhisa hi ndlela yo ka yi nga ri kahle ku katsa na lava hi phikizanaka na vona. Ma swi vona. So then na loko hi vitana vahaxi hi ku
lembe leri taka hi kombela ku tsemanyana a hi nge paluxi hinkwaswo swivangelo hi ku tlha ku rhanga vona va ta kwala ivi va swi Yeah. va swi ve ya mara a ni nga hlamuleli lavaya a ni nga ri kona loko Loko mi faka hi that hi ndlela yale ya ku i ti-freelance contract se swi sungula ku la ku twala ku cause na hina vhela mina ni swi receive hi ndlela yin'wana cause no man ku humelela yini mara a va talanga and a ni rava kona a va talanga vafambisi va kahle la nhlokweni lava pfukaka nampundzu ma vona loko leswi mi nga swi tirhisa eka siya moyeni loko munhu quantum yi tele kahle a pfuka nampundzu a pfuka hlamba a khandziya movha a ya ntirhweni a fika phaka ka parking ya timanejara ni kahle yi na ti-shelter va ri ti-cup holes a nghena kahle a tshama xitulwini a decide ku se ni la ku xanisa vana va vanhu a swi talangi loko munhu a za a elevatiwa a tikuma a ri ka xitulu lexiyani nga ta ku u le ka xitulu xa mafundza hi Xitsonga u privileged u va a fambe stepe swo hlayanyana ku fana na mina ni fike ni ri weekend presenter na swi tiva ku swi njhani ku hola mali yitsongo yi helela ndleleni and then loko ni kha ni elevator loko munhu a ku a ni na xinkwa na swi twisisa ku na mina siku rin'wana a nga ri na xinkwa so a swi olovi ku ni n'wi tekela xinkwa emavokweni ku nga ri na xivangelo mara because munhu u va a tekeriwe xinkwa swa vava la mbilwini i ra Magubane xi ni lavi xi ni tekela xinkwa mara a ni defend munhu ku tlha ku va na van'wanyana timbilunyana ta vona ti fana na xithuthuthu lexi ti govekile ti khonyana ma swi vo a ni nge va yimeleli ku a va kona emisaveni vanhu va ku hleketa hi miehleketo yaleyo se hi fanele hi swi languta hi kambirhi mara loko ku ri mina ni nga tekiwi ya ma vona loko munhu a ri na mbilu ya ku a nga rhandzi vanhu ni tala ku vula ku the biggest tool ya ku fambisa any organization i rirhandzu loko u tirha na vanhu u nga va rhandzi you don't care mara ha ri karhi mbula ku ka station xoxa amzange mi nga hlangana na vanhu van'wana lama nga ta ku loyi a ni nge tirhi na yena vuton'wini bya mina loyi or a ni swi rhandzi ku tirha na munhu mbilu ya xitututu ku na vanhu van'wanyana personally a hi vanghana va mina mara loko n'wi nyika product wa dlaya nteleni kasi ntele vunghana kumbe ntele ku product yi ta dlaya loko product yi dlaya loko ku swi boha ni ku nyika mali ni ta ku chelela yi tele ku yi dlaya emahlweni ni kha ni nga ku lavi mara a ni loko hi huma hi nyango un'wana na n'wana ya ka vona a ni munhu na mina ni na ti-preference ta mina ta ku loyi a ni n'wi rhandzi ku mbala tifaduku so ku tani ya tani mara ka ku haxa wa dlaya mina musi kahle la ni thoriwe ku fambisa vahaxi hayi tifaduku hambi u ta mbale tifaduku mina a ni nghene so hi byo vurhangeri bya mampela u fanele wa vona loko se a haxa laya u tsaka u rivala swa tifaduku u nga tiki u ti endla yini and lexi vanhu va nga xi tiveki i ku tanihi mufambisi u na yona right ya ku loko lembe ri hela u ku loyi a na ha n'wi lavi
As a programs as manager. a programs manager loyi a na n'wi lavi because a nga ni tirheli kumbe a nga le ka tipulani ta mina leti tako U rhangele ku ndzeni ka swona. yeah, it's, Kombe ku chuchiwa la. Programs manager, station manager. so hi 2000 kumbe 2001 a na ha tsundzuki kahle ka SABC ku ve ku cinciwa nyana structure xa organization and then position ya station manager yi va yi nga ha ri kona. Okay. Leswi vulaka ku the de facto station manager wa xitichi i programs manager yeah ivi va hoxa nyana ti-position ta supporting staff leti n'wi supportaka then va report ka business manager who looks after more than one station Yeah. so but the highest accounting officer ngolavula xilungu makhonya vodele wa le ka radio station i programs manager yena a langutaka ti-operations ta masiku hinkwawo. Oh, okay. N'wina loko mi nghena hi 2008 a ka ha ri So ntirho a ku ri station a ku ri station manager. Station manager xa n'wina ku ri rivele vito ra kulukumba luya. u vile vula Xivongo xa yena ra xa Xitsonga nyana so. mina loko ni fika aka Munghana Lonene a ku ri hava station manager a ka ha ku famba tatana Mandla Soko Mandla Soko. a ku acta sesi van'wana a va ku i Chamano Makuwe Okay. ivi ku ta nghena Seshila Baloyi. That was the first. Loko ku xila baloyi kuna mani van'wana ve xila baloyi hala ka na mbona xitiki. Hi ta ya So hi vona a va ri va nga va the first station manager lava ni nga tirha hansi ka vona ivi ku ta nghena tatana James Kombani ku nghena tatana Lawrence Ubisi lava va nga va the last year ya vona I was acting for him because he had a bigger position lava acta ka yona June. So before ku ta va na this transformation the last year I was the acting station manager for the whole year. Kabe COVID iwe kori. 2020. So from 2020 on up until 2021 akurume acting station manager ya ka Munghana Lonene. Ivi towards the end of my acting suveta swicinciwa ku position ya leyo a ya ha ri kona. Then no veta ni continue na the operations ta xitichi until ni famba last year hi June. And karwana tsundzuka nkarhi wa loko mi ri programs manager ti-numbers ta n'wina ti vuye ti fika ti va ti tsakisa swinene. Ta mina ti-numbers ta vava. A ve se vonya. Ta ha ri kahle in fact va ti antswise kantsongo. Va ti antswise hi ava vonyangi va onhanga mara swi hoxekile ku vula ku vanhu va vonya a hi Xitsonga xa kahle no ni na ku tshembela ka vurhangeri lebyi nga kona ka Munghana Lonene sweswi swi teka nkarhi ku aka radio station mi ta swi tsundzuka ku loko u take over from munhu un'wanyana na we u lava ku tisa ku cinca loku hi ku ya hi wena ku nga ta va na impact yo karhi a hi va nyikeni chance hi va seketela mi ta vona ku hambana. Swa laveka. And ni twe nkarhi wun'wana mi tlhe mi ku nga ka xi nga ri ku endleni ka mali station or something. So up until the last year loko ni ta famba a swi tikanyana loko the last day loko hi sungula ku breaka even swi sungula ku tikomba ku ya kwini. So radio yi tirha so yi tirha hi tinambara leti u fanelaka u lwela tona ku sungula hi tinambara ta vayingiseri. Okay. Hi ku loko ri hava yingiseri ha xo xavisa xona u taka vanhu ku chelani mali ku yingisela mali. So xo sungula i ku u make sure ku ka vayingiseri u right then sales team ya wena yi kota ku vulavula swo karhi loko yi ya aka market ya ku xaviseni mara loko vayingiseri va nga tshamangi kahle hambi u dawula number ya vanhu va ku xavisa va nge vuyi na nchumu. Because numbers ya vanhu Yeah, so over the years since 2018 a hi ringeta ku hi antswisa vayingiseri hi tindlela to hambanahambana ivi hi vona ku okay see now we can aggressively go to sell. Okay. Mara se swi kumeka ku mina se I had a bigger calling. I had a bigger calling. Yeah, so mara ntshemba ku they will get it right if they are not getting it right because xin'wanyana lexi ni nga xi tshembisa my former team loko ni famba i ku
I will not run the station from the grave. Meaning, ani nge ngheneleli ka mafambiselo ya xitichi na ku xingisela ni xingisela tanihi muingiseri. In fact, the first 6 months ani xingiselangi nakan'we. Yeah, not even a single day, not even a mistake. In fact, the day ni nga huma hi SABC ni hume ku ri va maphasifo va ni heleketa va ni khomela ti-present va ku ri ni nghena laha ka movha ku na leswi va nge ti-preset. Preset number 1 ya mina loko ku 1 a ku ri munghana lonene no yi cinca no hoxa xitichi xin'wana xo ka xi nga pfuni nchumu. Yeah, because ni na ntolovelo wa ku loko ni nghena movheni xi laya ka 1. So na loko ni driver ni ya kaya I said imani nika team leyi chance ya ku cinca loko nga kona, because muta tsundzuka ku na vanghana ku na vanhu lava hambi ku nga ri vanghana ni nga va tolovela ku swa ni olovela ku ni ku hey swimanimani vandla yini vanhu va lava va wena kwalano leswi swi nga na influence ka yi nga ri kahle ka varhangeri lava nga kona. Leswi ku nga swin'wana leswi nga ni tikela ngopfu loko ni kha ni tirha ka munghana lonene ku na ti-voice ta ku tala leti ni ti twaka ya mihlupha foni leyi and phone leyi no phone leyi yo yi nga na swilo leswi ni faneleke ni vulavula se ni decide ku imani xi nyika break because ma xi rhandza xitichi lexiya and loko a ni twa swin'wana leswi ni nga fambelaniku na swona a ni ta fona ni nghenelela kasi a ni swi tivi ku va ha ri ku akeni. ene mbalatisi loko za u tshika ntirho wo karhi ne ku va u hambana na swona swi ignore u nga veka swona na ku a ni lava energy ya mina yi ta hala ka Tshwane FM. Okay, Energy ya mina yi nga vi divided. So ni tima pongo leri nga kona ra hala ni faceana na pongo ra mina ra nyuwana so ni nga swi endlisa xiswona. So mina question look at I just have one question case for maybe lawa wana kuma kuna n'wana lava ku va muhaxi or leswi va nga hlamusela ka va tirha swona kwala ka station ku ri mi endla njhani talent search ka station mi yingisela ti-local radio stations mona ku okay ku na munhu wa so wo haxa kahle then mi n'wi fonela kumbexana like how do you do that? So ku na tindlela to hambana, there is no prescribed way. Imani mi nyika example ni tirhisa vahaxi va few ni tirhisa na mina imani sungula hi mina loko ni ri ka TET top stereo a ni endla swilo swin'wana swi nga ri nawini because language license conditions ta radio station a ti nga pfumeli Xitsonga kumbe a xi kona ka license mara mina a ni fane xava hi Xitsonga because of influence leyi ni nga va na yona ya ku kula ni yingisela munghana lonene FM na idolize avo Omchao na van'wani vahaxi so a ni fane ni xava nyana hi Xitsonga. Se ivi swi endleka ku na Rent Easter show vahaxi va ka munghana lonene na management va le Joni. So tatana Lawrence Ubisi lava a va ri programs manager ba ni to ka radio and he drove to the station yi fika yima handle ni kha ni basu swa mina phela nkarhi wa kona ni ri steering xa breakfast na chela laya se an tolovelang vanhu va age liya because nkarhi wa kona I'm sure I was like 25 24 at the most 26 kuna nkulu wa munhu laya u yime festereni na haxa va ni disturb se la main campaign se bona fester bona ka ko na speaker ranyana ana nga suki sanzani huma ni yang xaveta loko kunjani n'wi xaveta xipitori dintshang a ku nifukile kunjani se ma vona that twist ya Xitsonga ya hi fukile se a sungula ku nkutsela swivutiso nje mina hi vahaxi se ni va curious ni kasi wena hi wena mani a ni te n'wina hi n'wina mani se yi ku hayi me Lawrence Ubisi okay ni ri n'wina mani se ni ti cheka ku ni mbale kahle siku yi ku hayi ta va na ti-audition mara a ni ku tshembisi ntirho hi ta va na ti-audition yingisela xiteji loko ti-audition ti ta lahlela demo fana na munhu un'wana u ta fola line
Ivi mpela nitahlela demo seswa lava sona TV swinini niya. Ni fika ni nga popi. Ivi va teka khalanga pet mathevula na maningi. Ish. Ni vuya ni tshovekile. Phela ni tiva ni dlaya ni rhala ni khome breakfast. Ni xitering xa laha. I got 2007. So same year towards the end of the year. Balahlela xin'wana xinavetiso. Loko hava ni tolovela sweswi naye. Se ni lahlela futhi. Even ni ya va ni auditiona ivi swi famba kahle. Masibona. So it was partly scouting because I'm sure ka nkarhi luya a ni nga ta swi hleketa ku swi endleka ku va na swinavetiso swa ntirho ka munghana lweni loko a va nga endlangi leswi va nga endla swona. And loko hi languta van'wani va vahaxi va kona vahaxi lava hi nkarhi lowu mina ni nga va na nkateko ni nga ni ya va lava ka community ni va ni va khome hi mavoko ni ku wena a audition we teka contract mi nga va vula van'wana va kona van rumangi kuna spokesperson le ka SABC and then kuna van'wani hi nga endla talent competition kuna van'wani hi nga endla audition nakona swa dependa ku mi la talent ya njhani kuna talent yin'wani mi lava muhaxi wa ku fika a ku kwatsa kuna talent ya ku mina xiloto xa navusiku mi la ku train mi la ku grumiwa kuna yin'wani I love ku grumiwa ni nga teka munhu wo fana na Mafosi loko ta suka ka Vision FM u fike a nghena Ibathu meets ta Xitsonga a nga grumiwanga because a ri na paper trail ya kusuka ka GCR over 8 years se ni gruming na ku swin'wana na swi tiva wa operate so mina ku scout ka the radio station so akuna template ya right because I ntirho wa ku type ntirho wa talent loko talent u yi vona nta ku dodomedzinyana loko u yi tshika ku hana endla ti audition mara u lava loyi man ni tuza ku at the time me ani nga haxi hi Xitsonga a no fane xeva hi xona it would have been risky for Mr. Ovisi to say tana u ta tirha and mina ni tshama Pitori Xitsonga xa mina na xa n'wina xi nge pfuki xi fanile and then tirhenyana ku ni xi improve la ku haxa so that's why a ni twisa ku a swi boha ku ni sungula hansi ni famba step by step mara loko a ku ri radio ya xinghezi a yi lave mina hi nkarhi luya loko a va te tata fola line a ni ta ku mani pengela because a ni tiva ku se ni right a mi ri munhu lava mfanele mi tekiwa and a swi ya kona ko va ku kahle mbilu ya mina always has seen munghana lonene as the ultimate goal that's why loko ni fike after ni ku se mina nga khoma la and then what's next man ya sungula swin'wana because then anta va ni ri ka cushion job for the rest of my life anta va lava va ku loko retire va ku nyika hembe na gold coin famba wisa so ani lavi swona hi career ya mina kuna question yin'wana ne ni tshama ku ni kha ni ti vutisa yona most of the time ya sweswi kuna ti-sheet mali leti nga le ndleleni a hi lulamiseni va ri i ti-XMA XMA ni vonela laha ka channel mi tsale XI XMA mina rhanga ni hlaya na xilungu nyana every time xilungu XMA kumbe XMA na sana mina phela leswi swi ti-XMA ti le ndleleni ni vone va a ti fanele ti ve koho ti yo postponiwa kuna question leyi tshamaka nayo every time why hi fanele tshama kha ya Nkowankowa stadium a mi tshami kha mi ya Nkowankowa stadium mi ta va mi ya Nkowankowa stadium ra vunharhu loko ni nga hoxi ra vunharhu hi ku landzelelana for a longer period a tirhi a Giyani and then before ti va Giyani a tirhi Nkowankowa and then ti suka ti ya Giyani mi ta tsundzuka ku ti project to fana na ti awards ti lava mali and then loko mi kume host municipality yi mi nyika ti venue yi mi nyika emergency service disaster
save the-cost nakho kukhani nihlaya more mali kuma mali stadium ini batla imasipala futhi bamifuna na ti-services tin'wana to fana na mati na gezi na swin'wana na swin'wana kahle joke hinkwayo ngomhlari yile a ni ku swa joke swi ta mi tikela no xilumani ya swi tivanyana swa tijoke no joint operations committee so inhlanganyelo wa maphorisa emergency loko va preparela event yo joke yoxe tindhawu support nkarhi wun'wana va tlhela va chela na cheleni yeah so ntwisa ku loko ko va na masipala wun'wana u nga ta ku ka vona a ni va vulavuleli a ni kona mara loko a ku ri mina ko va na wun'wana masipala u nga ta ku hi mi nyika double ya leswi lava va mi nyikaka va ta move va ya ka wona swi tlula kusuka hi ya kamalamulele no kamalamulele masipala loko va chela mara loko ho ya la a Galaga estate hi rhanga hi ku buka hi Galaga yexe se hi ti organizela leswiya swa ti maphorisa swa yini hi vulavula na vanhu va ka masipala hi nga ri na vuxaka na vona swi organize mi ta swi tsundzuka ku radio station a yi tirhi ku endla ti-event and a yi na department yi nga na 20 wa vanhu va tirhaka ti-events lero leswiya swin'wana swi olovisa ntirho ku va ku tikuma va ri ka masipala that's why mina loko it's a no brainer ku va ntirho wo fana na lowu mi tirhisana na masipala because masipala wu na ti-facilities na ti-resources no swi hlamula question ya a xiti xin'wana okay loko mbalala timhaka ta masipala ne swi make sense because loko ni hetelele ni ku joke swa twisiseka ku mi va mi tshove timhaka swi mi nga hlamusela va mi tshove timhaka ta management wa event organization hinkwayo mo tisa stage na ma-security na toilet na the artistic issue yeah leswin'wana leswi a ma ha tirhani na swona ene loko mi hakeka mafoni mi ku na vanhu va masipala mati yan'we ya pfuta la va ku okay rumela because va hoxe vito ra vona na vona vanhu va ka masipala ku seketeriwa mase imagine mara ku buluka ma DJ Brian famba kai le dia dinga phala alo phala nkwasi is one of the greatest guys maybe Lim 365 inangusinze why me vitonyana le rush apartheid they call it Tshwane zwezimzo aneleri loko hi heta kulwa kuma masipala loya hi nga nyikwa rona temporarily kambe ngona swa ndleka mukupulukwani le Pietersburg am kompanele ku le Pitras no I think loko va ri na ku tsakela honi va thipa a va foneliwa ka munghana lolene loko va la tinambara ni ta va nyika I think I said sama yi helela gyana ivi kuma itlhelela konko ene n'wina ani masipala wa ka n'wina maskota ku mi ya masipala na hina swi swa kahle ha swi navela vita ku loko hi heta ku va ku ri soto a ni mi ri soto va mi va byela ku especially loko mi ri an organized group rito ra n'wina ri hatla ri twala ku swilo leswiwani swi kahle ha swi lava la Malamulele stadium kumbe Bungeni stadium kun'wana na kun'wana mara ku laveka cheleni a ni yavo hambi kwala John kumbe masipala wa ikurhuleni swi lava thembisa mara usually obviously the masipala ta budget for sweswo because at the end of the day there's something in it for them. Vana Department of Sports, Arts and Culture. Yeah, because loko ntwala leswi mi swi vekisa swona ku ri loko so ko va na very xikombelo or proposal maybe they can consider it if it as mabona so loko kube yi kona that
department idilana na sweswo ya swa vutshila na ndhavuko xivutiso i ku why are they not considering it because kumbe va ta pfuna hi podcast leyi van'wana va swi tivi van'wanyani va swi vona swi ri kule na vona that's why ni ku va khwenuteni loko mi swi lava swi ya le a Bungeni Stadium Bushbuck Ridge va khwenuteni ku masipalo swilo swa kahle hi leswi because swi kahle leswi ya for economy ya ndhawu yaleyo I mean loko ma languta lava va nge informal traders va tisaka mavuswa na swin'wana na swin'wana va mani lavaya va vuyeriwa swinene for that period leyi mi kumaka ku kuna ti-awards so and then mi tlha mi langutana generally for ndawu yaleyo it brings a bit of excitement to the area ku tala ku va nga ti-celebrity ta ku ta performa kwalayo swi kahle for a community na tourism in general ku bukiwa ti-guest house ti tshika ku bukiwa leswiya swin'wana welcome back kokwan George ami voni George rinsele kambira nan'we mi nga ta ntirhweni hi faduka podcast na xivutiso ni khalaka na xivutiso hi October 30 mi postini ku ri it's official ne right ku na Magubane's radio Playbook which is going to be officially for December so I wanted to know ku ri in Magubane's radio so ni vana the inbox question ta tala mayelana na radio vanhu va ku byeli ku ti demo mi ndlisa ku yini ni byeli ku loko munhu alava advertising pfuniwa njhani imaging indliwa njhani ka inbox van'wani va kombela ntirho van'wani va koti ku hambanisa ku campus radio yini commercial radio yini so ni decide ku endla a 20 part video series leyi ni nga ta yi publisher every week ya ku hlamusela some of the subjects leti nga kona ka radio starting hi ku twisisa landscape ya radio ya le Africa Dzonga to how do you do a radio demo how do you source advertising presenting skills content production imaging liya va nga yi tivi xilumani so swi ya swi kutaniya so every week ni ta languta topic yo karhi even ni addressa hopefully ta pfuna van'wana hambi ko vona sikiswa vanhu mi sele ku nipfuneni so mashava ule ngopfu ka mi nge fit ka so some of these things a busy podcast I think so relate na no I mean about sourcing advertising buhashi xin'wana lexi ni nga mi sola hi xona mara ni fela ndeni loko mi sungula this episode i ku mi rhange mi pfuxelana mara a hi tshamela hi kha hi nwa cold drink se ku na this thing ya ku endla onge radio it's a different world ku ri ku hi fikela hi pfuxelana mpfukile ma swi tiva ku misa lo pfukile mara mi rhanga hi ku njhani he majojo hi pfukile hi nga wona se it's those kind of things leswi ni lavaka ku ni pfuneta vanhu ku make it as real as possible ako active laha a xitori a sketch i vanhu va nga le ku buleni va va na conversation so ni la ku share knowledge leyi I mean 22 years ni kha ni kwetlembetana na radio I bet ngopfu so ni nga kota ku nteka ntokoto luya wa 22 years no transfera ka van'wanyani va navela mina nta suka ka radio ku nga ri khale kwala ku hanyeni sukani mi dyondziseni so ni la ku siya knowledge sukani leyi la ku hlongola ni nga tekiwa ku hi tirha na Professor Tiniko Maluleke le ntirhweni siku rin'wani Prof Sevele TUT vona VC ya hina siku rin'wani ya ku presenteni sweswi ku presenta ka hina va te ba hi nyika challenge yin'we ya ku hi nga pfumeleli radio yi fela emavokweni ya hina that's a very profound statement swa ku swa xungeta ku yi nga fa radio ku na nxungeto wa ku yi nga nyamalala so hina lava hi nga kona hi fanele hi kuma ndlela ya ku sweswi ku na n'wina va ti-podcast how do we coexist kurisa ti-podcast hi kurisa na radio ku hi nga fi se a ni nge swi koti ku swi endla sweswo ni ri one but knowledge leyi a ni la ku yi xavisa cause
otherwise that fella na yona. I might as well put it out there ku leswi ni swi tivaka hi leswi I might be wrong ka swin'wana mara mina swi ni tirherile for a good 22 years so that's why I created what I call a playbook. The idea kumbe vito ra playbook is I've always had a book ya to choir leyi ni tsalaka ti-ideas ta mina ta radio so I wanted to take the content leyi nga ndzeni ka book and play it out to the public ku bakuma something. So it's launching at the 4th of December, 7 o'clock. I'll put it on as many platforms as possible, whether it's a YouTube channel or whatever. Nita make sure it's accessible. It will be repurposed. Obviously, the Instagram videos will be shorter. A longer version, you can go to YouTube, to my website, whatever. I'm still finalizing that team. It I roll out in January. We've already shot the first 2 episodes, but it will be 20 episodes. After the 20, na so subula number 1. Season 2. And na energy. Yeah, it's not something that I want to do because it's a second or third or fourth career option. It's just my way to giving back. Mara I need the views barata kela ka YouTube mara honestly nkoka wa swona a swona ngofu ni tikuma ni hlamula swivutiso swo tala ka ti-inbox hi radio swin'wana swi ni dyela na nkarhi loko no swi veka in public munhu un'wana na un'wana a nga kuma nhlamulo loko ni vutisa ni n'wi pastela link ni send Soka leswi va lavaka ku swi endla cause a lot of people va nga swi tirhisa as va nga ti vitana ti-consultant and then start to make money as a company and then they are doing that as va go into master class mara n'wina xilumani a mi na yona mali yo attenda master class mara talent mi na yona a ni vuli n'wina person hypothetically okay leya faduku ina yona mara le ansingi talent ikona mara munhu a nga na yona mali ya ku hakela Magubane 10,000 for master class kuruku I've got a clientele leyi ni tirhaka na yona I'm a radio trainer. I've got company leyi ni ranaka at Droid Enterprises yi endla radio training, facilitation, team building. Va ni hakela kwalano because ku va ku ri ti-corporates leti ti nga na mali ya ku namuntlha hi kombela u ta hi pfuna hi music compiling. Ni spenda the whole day ni prepare a presentation for that particular radio station. Ni ya va presentela va ni nyika mali. But n'wina hambi no ni hakeleni 50 rand mi ri 20 mi tala holweni swa endleka mi nga ri na yona mara mi talente leyi hi lavaka to do what prof va nga swi vula ku don't let radio die in your hands u yi khomile u khome bandage so that's why I felt ni endla platform ya mxaka lowu no mara stop na votala nangwe mi nghena nyana we mara question leyi nga na yona ne ma vula kuna gap between podcasting and radio hi ku vona ka n'wina it seems different between the two so people got impatient and angry with radio both as creators and listeners. Leswi nga humelela i ku over time radio ku ve na era nyana a ku tholathoriwa nyana vanhu vo duma yi nga tsakisi ku yingisela ivi ku sungula leswa swa podcasting which khala a hi ku ti-YouTube videos podcasting ka radio a hi vula loko u teke nongonoko wa wena u tlhela u ya hoxa in a platform vanhu va wu yingisela on demand but swi tikomba nga ku vito ra podcasting se ri pasini vanhu va podcasting va te na swilo swo hambana xo sungula a ku na ti-limitation ta ku tala in terms of language ngo bulusela now ku right yeah and then kuna na leswi swa long format radio yi quick itingoma laya
sinavetiso emuhashi so in 3 hours u kumeka u ndle swilo swa ku tala ngopfu mara loko ni na nkarhi I can sit in my lounge and actually listen to this conversation hi nkarhi wa mina so vayingiseri va kume va tsakela maendlelo lawa lamantshwa ya vuhaxi cause vuhaxi hinkwaswo mara va yisa lava va free va yo ti tshamela va ti phuzela kofi kumbe swin'wana va ti faduku masvo ku nga ri so swipimelo swa kona swi tala ngopfu ku ri ku loko ku ri traditional radio leyi nga yi tolovela ku na swipimelo ku na va Magubane va ri vo tiboss va pfa va ku nga vuli leswi ma swi twisisa va ya thola van'waswimanimani vo ka va nga swi koti ngopfu laya se vanhu va loko ku ri na ku ni yingisela munhu loyi wa ku a nga dlayi so anzo ningisela people who are as normal as possible bar ku ndabe ku bar ku heaven bar ku heaven ka conversation bar ku heaven ka conversation ba tibulela ni kuma something whether it's entertainment value kumbe I mean kankarhi loyi nga le ku buleni le ku dyondzeni ka swin'wana from each other na lava nga ta va vona episode leyi hi tlhayi ba na mafenya swi kahle ku swi vona so that's why ku ve na divide ivi vanhu va radio va rivala ku na yo podcast i vuhaxi se va sungula va yi nyenya va ku podcast a yi kahle swi va podcast va ku ya va radio va na talent a va nga tinambara ku you find eka tindhawu tin'wana ngopfungopfu na va le Limpopo ku na ti-village tin'wanyana masitiwa ku ka ha ri na vusweti a va yi afford data ya ku vona podcast radio is the only thing they have a va yi afford na DSTV na Netflix na swini leswi mina ni kota ku choose radio is the only thing they have for information for entertainment as well for lexi nga kona hi ku ni nga xi dyondza hi vuhaxi ku na ku u fika amugangeni n'wana mi yimisa leswi hi nge OB outside broadcast ku huma sesi yin'wana yi ku tsakela yi ku khoma yi ku u tlha u swi misinterpreta makhomelo ya kona ku ri ku sesi leya yi ku vona u ri the best friend she ever had in the past 3 years because every day over now one way conversation na wena Intonesha sesila o phone abone ilava phethe anu tiva background ya kona we are podcasting loko ba itama hi ani tiva mara swandleka sesilia na phethe a va tshama va hlangana helo mara because of matimba lava radio yi nga na yona va n'wi teka a ri bra ya vona kumbe ku ve na sweswiya swa OB vende ya miri na yona kuma ku va fike va hlangana kwala va vulavula then normal but yi swi teke hi ndlela yin'wana phela hi tlha hi va na obligation yin'wana tanihi vanhu lava tirhaka ka radio ku hi nga kholeli vanhu se nkarhi wun'wani loko hi va tsakela va swi interpreta nyana hi ndlela yin'wana ani vuli n'wina sesi swi tele ku va fika va hi tsakela ni ti fambela le band store ku fika mhanyi yin'wana ni tsakela nyana so hundzeleta nyana ma swi vona ni fanele miehleketo leyi ni vuyela ku kambe ni muhaxi va nitwa everyday va hleketa ku ni munghana wa vona ni best friend ya vona and I must live up to that ni va siya va ri kahle ni hlangane na yena yo a tlha ni haga ma swi vonya plus ku swa ku haga nga ku ma swi lava ai ala mi tu no so but Magubane kuna to tala nga tivulavulaka there's a lot ena Magubane yena xirangi va swi hambi Magubane swa buti aswibohi na ku ri mitini n'wanyani no phela a hi vito it's my surname that I used as vito ro dubulela Xitsonga unless I go to booty ready must do say and then the party franchise e bitulela ni tirhisa na
na shamoyini ri sungule kwale a T-Top Street. Okay. Yeah, a ri fambelana yana na my franchise musne yi kumeka yeah. Se ani le nambyela kwa kuri mexitering xa kona na so ani ri ani fana na franchise kun'wana na kun'wana loko nghena laya u kuma va pfulele mina masitwisisa ku ri simu rin'wanyana ra sesi na sesi va kasi Limpopo va cina hina so ani fana na franchise now every corner you see a franchise that's how the name came about, but since 2018 when it's ani kurile na so no, obviously it carried me for a good number of years and no problem na rona no ka mina n'winyi ni nga ri tirhisi ngopfu because amehleketeni ya mina ni vona vo MD vo CEO are you ready for Mr. Franchise? Lenga yeah, so it was a transition into more management roles. Nisuka ka leswiya swa kuba talent in a way. No, ela swivutiso. Kuna swivutiso xa tshungu la. Ashit. Before ku ta xa tshungu. Xama xa tshungu. So la ete xa tshungu xi ngala ku fala xo. Ngala ku nyaka fata mhaka le hinkwayo. Se no mani la one farm. Briefly loko kan cheka siswangweni ni vone kuna swin'wana me and I don't know if you're campaigning for it, but it's from Pretoria to the world. Oh, okay, so each slogan xa Tshwane FM xa sweswi loko hi fika mavona loko fika ndhawini u fika na swilo swa wena ni ve na xivono xa ku ni la ku create leswi hi xinghezi va nge alumni. Alumni ya vahaxi, alumni ya culture ya le Pitori. Swa ku ni lava ku vona artist yi ta for interview ka Tshwane FM ite emlenge ivi 2 years later you vona ri ka level ya Tyler. So we want to create platforms for that where we take everything that is from Pretoria, Pretoria, Pitori breka. From Pitori to the world. So that's how we see our platform. You want a platform ya ku iteka hinkwerhu ka hina, from the presenters to me to talented people in Pitori, whether wabatla artist, imbelela, poet. We want to take it from Pitori to the world. So a campaign ya hina and used to guita koka how long because the layers to hambana leti inga tirhisa tona ku iteka isa out there. That's why mihlangana na yona na sweswi. Ntsongo. Mashalo. Wala hlaya lava nga xitisa la. Oh, Ntsongo mvula la. Wayimela Ntsongo. Ntsongo. Xiko xiphaza xa tawati. Oh, xiko xiphaza xa tawati. A xi kona. Mani mi hlamusela mhaka ya ti-awards kumbe yi nga pfuna va ku tala. Yeah. Ti-awards ti so. Ku va na tinsimu leti hi nge lembe leri ti ve popular. A hi nge ti 5 hi ti hoxa hi ku i best male. Ivi hi choose best male ya hi ku votani. Right? Ivi leyiwani hi ku ina Faduku Club. Mara ayi bingo fuka leti ata 5 aniti i 5 wa tona mara kuna leyi na tintiwa ni madivona tiringa mukuma ku leriwani ri baku ngopfu loyi u hava Faduku Club la nga na yona hi loyi ringa biku ra ba mara play ka top 5 mara loko languta top 5 wa vona ku loko avo ku wina mani ka lava 5 a heta choose loyi mara nga na club loyi leyi nga ta huma ya ka public. Okay. Right, iya lava yini ti vote. Se lowana aya lava ti vote iba win. Se lava ya bata bana problem ku mara hinkwenu masivona ku ngoma leyi yona ayi balembeleri. And then suba ka kambirhi futhi ba ku okay n'wina vinyi va ti award jajani mi tshika swa ti vote ku a swi tirhi ivi meni jaja ni ku okay
ni vona leri ku ri rona mara loyi a nge agree na mina na Fadiku club a nge agree na mina se yi ya ka social media yi endla yini yi fika yi ni halatela hi ku ya va xavisa you know va xavisa ti-awards ku yini because u na yini u na tinambara ta ku kota ku ta Fadiku club ti endlaku ku pongo ra yena ri twala mani twisisa so a ntisweni ka nkarhi lowu mina ni nga va na nkateko wa ku tirha na ti-awards a ni ri very close na tona it was as fair as it can be yeah but problem ya ku munhu loko a nga winanga and i ta lava swivangelo especially loko ku ri loyi a nga na hate yeah nkarhi n'wani u ngo tshama ne u swi hleketa u ri murhangeri ku wa hi nga tshiki once ne ivi va vuya va ku ya a mi endli nchumu ku promote culture xitichi xa ku wa xi pfuni nchumu mara loko promote culture phela i promote culture leswi ku teka mali u va nyika you bring a difference ku bukiwa vanhu va ku tlula 20-30 that night va perform ni vulavule na hi leswiya swa economic injection ya ndhawu ya leyi right you creating jobs you are changing people's lives just because lo one ngathi Fadiku anga wina okay ana hleleni Fadiku okay tangerela xiluma okay iku xiluma anga wina and una influence una following una vanhu lava n'wi rhandzaka ba believer strongly ku nga winile u kumeka a ri na following leyi nga na access to social media va swi lahlela laha swi tlha swi fanela swi tlha swi trend swi influencer na n'wina a mi nga swi voni hi ndlela leyi kumara vanhu lava va nge hembi va tele so swi vula ku va Magubane va dya laya a hi swona swilo leswiya swa auditiwa na wena u nga wina wa kombela ti-results va nga ku nyika futhi a swo va nchumu mara i ti-avenues leti vanhu va nga ti tiveki ene van'wani va ti kombela yo biya i ku loko a ti kumile a vona ku ti n'wi bile a nga ha tlheleli tlelabini a ku a ho va Chiefs bafowethu a swi famba ngati va hi bile this year na next year va nga hiba because iko artist n'wana yi nga tlela yi very big difference at the votes ka number 2 iya ku tleleni ku right you give up by the fight I get one marembo loko no but swin'wana swa swona i ku in the past a ku vuriwa ku votani va ku hayi hi nyikeni ti-results hi la ku vona ku hi performa njhani mi ti pfala hi last 3 days ku obviously leyi nga yi kha hi tiva ku wina hi mani or hi last 1 day se loko ya fika ka last 1 day ni mi buy 10 times no relax kasi byin'wana hayi byi yime ready byi yimele n'wina ku mi heleriwa ya hi last minute byi ba you can go and mo vona ti-vote ta kona hinkwato ti biwe in 6 hours ya xi mobilize lexiyisa xi ku tshama na airtime yaleyo mi yimela mina loko yi ku a di vaxi ya xi nghena loko swi ya fika leswi ku u Jesu uthi miteni ku Magubane ya swa buti hambi mi nga vuli ya khense ngopfu na pfuka hi hlangana nkarhi walowu ya ntwa onge lo rhanyana mi lahlekile nyana endla va yisa la hlangane last year ne ka tisati no ni khensa xinkadyani lexi i xinkadyani i nkarhi loko ka ntlawa 21 ni khensa nkarhi lowu mi nga nyika wona swa kala ku munhu a ta vulavulela hi hexe I've got a lot of stories for this and a ni nga ri munhu wa comfortable ku ta ni ta vulavula because I didn't feel I matter but lately I've been getting a few calls ku kombela ku interview and cancer ku ni vona ni ri something ya ku na mina na cancer swinene xikwembu xi mi laha hi tintswalo cancer swinene cancer swinene Magubane a ku ri nkarhi wa kahle man this is probably the one of the longest episode akasa ami tsema leswi swi nga ta endleka Jesu
lexi nga ta humelela ku hi ngo based on leswi va nga ta receive swona ku nga laveka part 2 ne yeah amen kona ni tele ngopfu Ne? yeah I know, tela swi kahle leswi swi endlaka na mukhensis look to leha ngopfu no, loko mi sungula ku ri na swimayikani swin'wana na mi swi tirhisa loko ku kha ku ndlandlamuka swa tsakisa ku vona firstly vatsonga va endla swilo swa kahle and black business doing well ni mi navelela tinjomba bafowethu no kenzeni na cancer ulaka mashava we receive jesu uthi siyakha cancer bafowethu no kenzeni ngov ko so bala yebo Yes, sir.